Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Nakimat-kimat jangan ngajan mit sengi palai, inya phashwa syakimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Koi kakali tata sumo kabadang wana guati belenca aizol, ringkat baki sangut kinong let jinglet kintup yunong nya kali, kelahap syariat kebajilia kumba arspap hud on the poi hajan kerata syara police checkpost Hasurokba National Highway 6 East Genty Hills District. Haga diga jingja unong nya bat koi Pyrthei kebasyong lang hapok kakali kelaklat no hasyan kat bakuai pat kelaklat no on the lapoi kiang PHC. Umin dirang ba ka Jylla Konrad ke sangma lakerpa de ka sengking atiar nyautrap National Liberation Council banwan phabyang shkami jing kran yasuk nagbenta ban wengi gijing bat ban pintikna ya ka syongsuk syongsan ka bene junam ha ka Jylla. National President Jong National People's Party Konrad ke sangma ubolongru umin dirang ba ka Jylla ulapin pau budan gijing snow scam baka party jong kan job yak election MDC haki arli ke autonomous district council kata harilom khasi bar hilom jantia kaban selong hakat puwaitre urampang araja aposan. Umin dirang ba ka Jylla Konrad ke sangma ule thu ba ka jingaran pinbet pot hakawat ka baar hapadeng ka asam bat ka Meghalaya na ka benta kindrut ligi jaka badang hapadeng ka jingaka japot kan sedang nosyen. Ule thu ru budang syidap banyakaran bu umin dirang ba ka asam uhimenta beswa sarma halo hikatuk ni kiman na Kylleng jong himantau loong bola betha ban pinbet ya kasngi bat kapor kanaman beteng biang ya jingaran pinbet pot. President jong nyotrap National Youth Front ba sadan bla lakin thot ting ikin ru phongut kinong mikmat jong yeng dor bar thawan ka Jylla pam shimla ang yala ka shintur ban kran prasha haba ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance Belailam dekat National People's Party. Kelashnai ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar pausau. Uba sadan bela ulo ongru bakasengkan omla ban pediang ya ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar pausau bathombo dekat Land Transfer Act bat dekat kendo ke siap hapo ke Jylla. Kini KSSA jong ka Sokyong Block Unit kin pinlong ke General Meeting hakakat nyautrek Kyllalyngkot arajar pausan hapo umsau LP and UP School haka porj po bejemen stem. Haga diga jingalang on sedan lang President jong ka MSSASA Central Body uba Aristotle C. Rimbai baki noilam jong ka District. Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings ulahir jurip ya ka surok haka shnong nongra kinthop iki light ligi surok haka dong nong lum pat haka dong nong marbo. Haga diga jinglet jurip la sendan lang da urang ba shnong uba Dennis Lindra ki engineer jong ka Tanat PWD Road ki contractor lebih dekat jong ka Executive Committee ke dorbar shnong nongra. Umin dirang ba ka Jylla Konrad ke sangma ula plepat ba ya ka Rural Health Center haka shnong Meriau Eastern West Khasi Hills District harangkat ing sa Kylleng jong Menteri ke Sarkar Jylla uba Syaklir Wajri baru MP ke Raja Sabha Dr. WR Kharluki. Ya kini ke Rural Health Center lebih pisah negi Chief Minister Special Rural Development Fund haka jingut ke bokot lehu pra point pra lak tingka bat salih pra lak tingkaru on supply notion. Ketiga Islam ajing sumar haka shnong Meriau ke bekin thop di at puwait ligi shnong on sepenyat dekat Dr. HG Robert Hospital Shillong. Mentapiknya phashi ki Khubor nakari. Kinoyalam liang persya ha Maharashtra lakin thot ya ka Sarkar Jylla halo ke jinglong jingman jong ka suk kasan hadien ke jingsha thombo jong Usif Ali Khan hagi jing sa jong u habandra. Ki politician bikin thop ya u Sanjay Rod ka Supriya Sul bat ka Priyanka Chaturvedi lapen pau ke jing Snokya halo ke jing shngan ha Mumbai da ko bu jingkli ya ke jingla jong ka Sarkar ban yada ikinong shnong. Ka Enforcement Directorate ke lapen long ya ke jing Kendra haki atli ke Jaka hajan ke Kolkata haka bede baka kam thok pisa ke bandru ajar klor haki bank. Kejing toket kebakin thop yo businessman udi Pak Jane baki wei kalong hadin kejing Kendra ki baka menshwa haka bala kurup ya kepisa kejing deng baki kali he dak pendek jengmut banwat ya kepisa ram lapinan kambakla. Hashwa ke election syak ying dorbar thawan ka Jylla ka santrik urampang ke Delhi Congress kala kular ban I boarding klem jingsiu hadu lai spa unit ki cylinder LPG haka dor sanspa baki jing I ration
bamdan kamansi manla ubenai nak bentagi beriu ki badong. Kila kularu ban ajing Arab bisa kaba araja sanspa shibenai nak bentagi Pyrthei, peraja sanspa nak bentagi samla bamdan kam don jam. Berabusan lak kajing Semarpang nak benta berok kinong Delhi dari Syajid ha kebuah sensyar. Ha kenong bak bidar jong Jylla Karnataka kirunari besyong dak thok kila siap yap ya we unong ap ya kali kit pisa penmen saujur ya we pan bak kila lute ki pisa kendai pulai lak tingka ha kepor mensingi mensyai hajan ke we ketna terekam jong ke SBI. Kita kinong thombor ki bepong dak jaket bagi sop tirong yong kalat pet wat la kinong shong la persang man khanglat yaki kabla penlong ki pulet bentok kit dak dur CCTV. Mentah pengila poi syiki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ke US Kylleng no ya light ligi jakawat banyak jong ke India, ke Indira Gandhi Atomic Research Center, ka Bhabha Atomic Research Center, bar ke Indian Rare Earth na ka thop jong ka betek lakam ya ka jing shalan shabari, ban pin klan ya ka jing trelang. Ha kaliang ka boarding, bar ka jing day ha kaliang ka jing wat banyak. Kini sin jam ke kershan ke jing trelang jong ke US bar ke India, ko pinsuk ya ka jing trelang halo ki marpo khendo ki kongsan bakila pin poi boarding ki bakoi. Ha South Africa la yo plat mat kem ya ki arspa sa pun rengut kinong ti par bean kat banyu prangut ki met yap lalap na kuwe ka park siar kabla no ha Steve Fontaine ha gajing khenra kabla isngi. Kajing persang ban plat kadang ya syakmat kat bagi buah sensyar kadang bishar banyak dari nong ti kadang sa hapo khendau. Menteri Kambari Jong Spain, Ujos Manuel Alberes Biono, ulapin menai ke jingarap ke 10 million pound, nak bentaban kersha ni kisipai Jong Lebanon, haga jing siu tulap bagi tiar gitar. Ke Spain ke lakularu ban jingarap ke bayai beteng nak benta ke jing syong sengan Jong Lebanon. Kijing persang bantai pat bagi jing kendria ya kisipai Lebanon, haga than chatei ban pentikna ya jing sengan haga than. Ke India kala pedial ngobha ya ke jingete kular ban sange thma Gaza bat ban bujli ya kinong sya rabor hapadang ke Israel bat ke Hamas da pen pau ya ke jing kermen na ke benta ke jingarap banne syaga Gaza. Kita nak terekam jong ke UN belailam du Secretary General Antonio Guterres kala pedial ngobha ya ke jing sange thma Gaza bat kira khotru ban pen klan bat pen he ikilat jingarap ya ki beriu. Kala pen kesan ya ke jinon kam kerke ya kelat ke wasngan kebaklem jing hanglat ban pen poi ya ke jing kershan kebela ban pen ya ki rupat ba ke biya kendu ya ke jing ke syirkai ha Gaza. Ke jing bisa jong ke Seoul kan bisa banyak ya ke jing long an jong ke jing syak set patok jong presiden berim ke South Korea Yoon Suk Yeol hadir ke jing syak Kim Jong Un halo ke jing keno le no bat pen non kam baklai ke bor ke bede bat ke jing pen merah masyaallah. Uyun kentat ya ke jing keno bat kinong ya sat an jong U kelapa ni ke jing bisa banyak kabla bu por ha kapuasan beje janme jong ke sengi palai. Tikita ke lagi Khubor hakimat kimat Khuble.